Privet Finland. Terveisiä Suomesta. Slava Bogu. Kunnia Jumalalle. Haluan kiittää pastoria ja seurakuntaa siitä, että saamme tulla vieraaksemme. Хочу благодарить пастора и всю церковь, что вы позволили нам быть у вас в гостях. Сердечно благодарим. Iloitsemme siitä, että saamme olla täällä teidän luonanne Радуемся tänään. от того, что мы можем быть с вами. Me olemme jo molemmat vanhoja Мы pastoreita. уже старые пасторы. Olemme saarnanneet yli 40 vuotta. Больше 40 лет уже были пасторами. Olemme käyneet yli 40 maailman Больше чем в maassa. 40 странах мира мы были. Olen opettanut Raamattukoulussa yli 30 vuotta. Больше 30 лет я учил в библейских школах Библию другим. Voitte olla varmoja siitä, että saarnoja riittäisi. Я знаю, что достаточно времени я уже проповедовал. Mutta tänään sydämelläni on vain yksi asia. Но сегодня у меня в сердце только одно дело. Se on kuin panta minun Это sydämeni как ympärillä. железный обруч. Ja haluan sen jakaa tänään И teille. хочу это разделить с вами. Ja haluan koskettaa sinun sydäntäsi Хочу прикоснуться и к твоему сердцу, sillä rukouksella, той молитвою, että tämä panta alkaisi puristaa sinun sydäntäsi. чтобы и этот обруч стал сжимать также твое сердце. Ja olisit valmis kuulemaan Чтобы sen sanan. ты мог быть готовым слышать его слово. Haluan nyt, että luemme hebrealaiskirjeen Сейчас ensimmäisestä прочитаем luvusta. с первой главы послания к евреям. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen jakeen. Первые 3 стиха. Ole hyvä. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все слово силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Tässä Raamatun tekstissä sanottiin, В этом тексте Библии говорится, että Jumala on puhunut meille. Бог говорил нам. Minä tiedän jotakin Jumalasta. Я знаю нечто о Боге. On yksi Jumala. Есть один Бог. Hän on Abrahamin, Iisakin ja Он Jaakobin Бог Jumala. Авраама, Исаака и Иакова. Minä tiedän jotakin Jumalasta. Я знаю нечто о Боге. Hänellä on yksi poika. У него есть один сын. Tämän pojan nimi on Jeesus. Имя этого сына Иисус. Hän tuli kerran tähän maailmaan. Однажды он пришел в этот мир. Teki paljon hyviä tekoja Сделал очень ihmisten множество keskuudessa. добрых дел для людей. Ja ihmiset ristiinnaulitsivat Но hänet. люди его распяли на кресте. Tämän ristiinnaulitsemisen Jumala kääntää rakkauden osoitukseksi. И через это распятие на кресте Ja Бог laittaa meidän показал syntimme свою hänen любовь päälleensä. и возложил наши грехи на себя. Minä tiedän jotakin Jumalasta. Я знаю нечто о Боге. Hänellä on pyhä henki. У него есть Дух Святой. Ja tämän pyhän hengen hän lähetti tähän И этого maailmaan. Духа Святого Он послал в этот мир. Tämä pyhä henki koskettaa ihmisten Чтобы sydämiä. Дух Божий касался сердец человеческих. Kutsuu heitä sisälle Jumalan Чтобы valtakuntaan. приглашал их в Царствие Божие. Rohkaisee heitä, kun he ovat Укреплял masentuneita. их, когда они уничиженны. Tukee heitä, kun he ovat kiusauksissa. И когда они были в уничижении, чтобы поддерживал их. Ja tämä pyhä henki Этот liittää Дух meidät yhdeksi Jumalan Святой, kanssa. Он действует вместе с Ja Богом. kerran tämä И pyhä henki on однажды ylösnousemusvoimana. этот Дух будет силой нашего Ja вознесения nostaa minut и taivaaseen. поднимет меня в небо. Mistä minä olen tämän tiedon Откуда saanut? об этом я узнал? Pyhästä kirjasta. Из этой святой книги, Jumalan sanasta. из Слова Божия. Tämä sana on annettu И ihmisille, это Слово дано людям, jotta se olisi valo heidän tiellänsä. чтобы это Слово было их светом в пути, Ettei ole elämässä niin pimeää hetkeä, ettei tämä valo tuo toivoa. чтобы не было таких темных дней в жизни, чтобы человек оказался безнадежным. Tämä on leipä meidän Это pöydällämme, хлеб на нашем столе, joka meidän todellisen nälkämme который ravitsee. помогает нам утолить всякий голод. Tämä on vesi meille, Это вода, joka sammuttaa meidän janomme. которая утоляет нашу жажду. Maailmassa on paljon В kirjoja, мире очень множество книг, mutta ei ole tämän но vertaista. подобной этой нет. Maailman muut kirjat kerran palavat poroksi, Однажды все книги земного шара превратятся в прах, mutta tämä kirja но pysyy. это слово пребывает. Ainoakaan kirjain, Только единственная книга, ainoakaan sana как слово, ei raukea tyhjiin. и оно не будет пустым. Taivas ja maa kääritään kerran kokoon. Небо и земля придут однажды, Alkuaineet kuumuudesta hajoavat. и первоначальные мельчайшие частицы могут прекратить Mutta существование. tämä sana pysyy. Но это слово
Sen tähden, rakkaat sisaret ja veljet, Дорогие сестры и братья, meidän pitäisi lukea tätä нам sanaa. надо читать это слово. Meidän pitäisi rukoillen lukea tätä Нам sanaa. нужно с молитвой читать это слово. Minun sydämessäni on yhä kaipuu. И у меня есть необычное желание в сердце. Jumala, anna minulle ilmestyksen henki Бог, дай мне дух откровения tunteakseni tämän sanan. познавать это слово. Tämän sanan ensimmäiseksi on minulle opettanut minun И rakas прежде äitini. всего этому слову научила меня мама. Hän on nyt jo taivaan Она kodissa. сейчас на небесах. Minun sydämessäni on kaksi В kansaa. моем сердце два народа. Isäni on suomalainen. Отец фин, Häneltä olen saanut kielen, от него я приобрел свой язык, mutta äitini on venäläinen. но мама русская. Häneltä olen saanut sielun. Я от нее получил душу. Silloin kun Suomi ja Neuvostoliitto olivat И sodassa когда keskenään, между Россией и Финляндией была война, suomalaiset sotilaat olivat финские hyökkäyksessä. солдаты отогнали русскую Ja армию. he miehittävät erään pienen И venäläisen они, kylän. как бы завоевали одну небольшую русскую деревеньку. Sieltä kylän И talon там во дворе одного perunakellarista из домов в погребе картофельном tulee esiin hyvin pelokas perhe. находилась одна в страхе находящаяся семья. He olivat kuulleet kamalia asioita suomalaisista Но они sotilaista. слышали страшные и ужасные вести о злодеяниях финских солдат. Ja he pelkäsivät, И mitä они heille от tapahtuu. этих информаций испугались. Siinä perheessä oli isä, äiti, И в этой семье был отец и мать, 2 tytärtä ja 3 две poikaa. дочери и трое сыновей. Mutta kun he oppivat tuntemaan näitä Но suomalaisia когда miehiä, они ближе стали знакомиться, кто такие финны, he huomasivat, etteivät они suomalaiset niin увидели, pahoja что они не olekaan. настолько злобны. Ja niin tapahtui, И так произошло, että yksi suomalainen mies, что один из финских мужчин, tavallinen sotilas, обыкновенный солдат, rakastuu toiseen näistä venäläisistä полюбил tytöistä. одну из этих двух русских девушек. Ja näin vihollisuus päättyy И näiden таким välillä. образом зло прекратилось в общении между ними. Minusta se on kaikkein paras И päätös я kaikille sodille, считаю, что самый лучший конец для всех että войн, ihmiset rakastuvat чтобы люди toisiinsa. полюбили друг друга. Ja niin he menivät И avioliittoon. так они поженились. Heistä tulivat minun isäni ja Они стали äitini. моим папой и мамой. Kun sota päättyy, И когда война закончилась, tuohon perheeseen syntyi esikoistytär. и в этой семье родилась девочка. Isäni ja äitini eivät tienneet mitään Jumalasta. Родители мои ничего не знали о Боге. He eivät rukoilleet, Они никогда не молились. mutta heille syntyi esikoistytär. Но у них родилась девочка. He antoivat tytölle nimeksi Raija. И они дали имя Рая этой девочке. Eräänä päivänä Raija oli noin 2,5 И vuoden когда девочке ikäinen. было 2,5 года, Äitini on kotona tekemässä jotain мама asioita. делала что-то дома, Ja niin kuin joku olisi kysynyt и häneltä, вдруг кто-то у мамы спросил, missä Raija on. а где ж Рая? Ja hän käy katsomassa kaikki Она стала huoneet, смотреть по всем комнатам, ei löydä pientä не tyttöä, нашла. menee pihalle. Пошла на улицу, Ja hän muisti edellisenä и päivänä, вдруг она вспомнила, hän oli täyttänyt что vesisaavin она за день до этого наполнила полностью корыто водой pyykinpesua varten. для стирки. Ja hän menee peläten tuon vesisaavin И luokse. с ужасом она пошла туда. Sieltä hän löytää И 2 она tytön увидела, jalkaa näkyy. что из корыта торчит 2 детских ножки. Tyttö oli hukkunut И siinä. девочка в корыте Kun утонула. hän nostaa tämän 2,5 И vuotiaan когда она tyttönsä, подняла 2,5-летнее детское тело, hänen teki mieli huutaa, она закричала, maailma, minä en halua elää. я не хочу жить в этом мире. Minun ainoa tyttäreni, Единственная hän доченька, on kuollut. она умерла. Minulla ei ole enää syytä elää. У меня больше нет причины и желания жить. Kun isäni tulee И työstä когда отец пришел с ja tapaa работы vaimonsa siellä и kuolleen tyttärensä увидел luona, около мертвого тела свою жену, he molemmat huutavat, они закричали, Jumala, miksi näin on Боже, ну tapahtunut? почему ж так произошло? Ja tämä onnettomuus, И вот это несчастье se johtivat isäni ja äitini привело Jeesuksen luokse. отца и мать к Богу. Sitten perheeseemme syntyi vanhempi veljeni ja И minä. потом в семье родились старший меня брат и я. Ja äiti jää odottamaan nuorinta И мама tytörtä. стала ожидать еще третью девочку. Isäni työskenteli Отец kaivostyömiehenä работал шахтером 280 на metrin глубине syvyydessä. 280 метров. Eräänä päivänä siellä tapahtui Однажды onnettomuus. произошло несчастье. Isäni loukkaantuu vakavasti Отец очень сильно был поранен, ja 7 päivän и kuluttua hän через kuolee. 7 дней он умер. Sinä hetkenä äitini И в kertoi. тот момент мама говорила, Itse olin 8 kuukauden silloin. но мне было тогда 8 месяцев. Hän sanoi, että minua lohdutti suuresti, И меня утешало то,
että Jumala oli ottanut pois meidän esikoistyttäremme. что когда Бог взял нашу первенец, девочку, Ja sen kautta johdattanut и meidät через sisälle смерть ее pelastukseen. привел нас к Иисусу, к Ja спасению. nyt kun mieheni on И kuollut, сейчас, когда мой муж умер, tiedän, että hän ei я ole mennyt знаю, alas, что он не пошел вниз, vaan hän on mennyt но он ylös пошел в небо, Herran luokse. Господу. Ja sanoi, että tämä И lohdutti сказала, häntä. это утешило меня. Äitini oli tuolloin Маме 24-vuotias. было тогда 24 года. Ja tiedättekö, sotien И jälkeen elämä знаете, ei что ollut после helppoa войны Suomessa. жизнь была очень трудной. Äidilläni ei ollut ainuttakaan sukulaista. У мамы не было здесь ни одного родственника. Isäni sukulaiset olivat toisella puolella Все maata. родственники отца жили на другой стороне Финляндии. Hänellä ei ollut ketään, У нее не было kun hän никого, on 3 pienen lapsen kanssa. только 3 малых детей. Yhteiskunta ei antanut mitään apua. Общество не помогало нисколько. Mutta tiedätkö, oli yksi, Но знаете, что был jonka один, puoleen hän oli oppinut kääntymään. но к которому она могла обращаться Niin kaukaa lapsuudestani из kuin детства, muistan. как только я помню себя. Hän kokosi meidät Она lapset sängyn äärelle собирала нас около кровати, ja avasi raamatun открывала Библию psalmien kohdalla, в псалмах, jossa sanotaan Jumala, где сказано Бог, hän on orpojen isä Он отец ja сирот leskien turva. и защитник вдов. Hän opetti minut polvistumaan Она Jumalan edessä. научила меня склоняться пред Hän Господом. opetti minut liittämään käteni ristiin. Она научила складывать мои руки, Hän opetti minut rukoilemaan. научила меня молиться. Silloin noin И когда ей было 25-26-vuotias venäläinen tyttö. 25-26, это молодая женщина русская, Ei meillä ollut ketään muuta, у kenen нас puoleen kääntyä. не было никого другого, к кому бы нам можно было Ei meillä lapsilla обратиться. ollut aina kenkiä У jalassa. нас не всегда была обувь на ногах, Vaatteet olivat huonot. одежды была драная, Eikä meillä aina ollut edes ruokaa у нас pöydässä. даже не хватало еды на столе. Mutta aina me olimme Но polvillamme, мы, когда были на коленях, sänkymme äärellä. около кровати, Jumala, Боже, sinä olet orpojen isä Ты отец сирот ja leskien turva. и защитник вдов. Sinulta me pyydämme У apua. Тебя мы просим помощи. Joskus äitini sanoi näin, Иногда мама говорила нам, tänään ei ole muuta ruokaa kuin vain perunoita сегодня у ja нас нет suolaa. никакой другой пищи, кроме как картошка и соль. Ja niin me söimme vain perunaa ja И мы suolaa. кушали только картошку с Ja minusta солью. tuntuu, että se oli maailman И я parasta помню ruokaa. и считаю, что это была самая лучшая в мире еда. Ja vielä nyt И aikuisenakin, когда я сейчас kun взрослый, haluan oikein herkutella, когда хочу насладиться едой, niin otan perunaa ja я беру suolaa. картофель и соль. Lapseni eivät sitä ymmärrä. Дети этого не понимают. Mutta minusta se on maailman parasta Но я ruokaa. считаю, что это лучшая в мире еда. Lapsuudessani opin, И в детстве я että научился, tämä kirja что эта ja книга tämän kirjan Jumala, и Бог, который дал эту книгу, hän ei ole vain sanoja, Он не просто слово, vaan hän on elävä, Он живой, hän on Он iankaikkinen вечный ja hän on и Он voimallinen. сильный. Hän, joka on korvan luonut, Тот, который сотворил ухо, hän kuulee. Он слышит. Hän, joka on käden tehnyt, Тот, который сотворил руки, hän auttaa. Он поможет. Voisin kertoa elämästäni monia И ihmeitä, очень много чудес из своей жизни могу kuinka рассказать. Jumala aivan yliluonnollisella Когда tavalla Бог auttoi. сверхъестественно делал. Joskus posti toi meille vaatteita. Иногда через почту приносил нам Joskus Jumala одежду. lähetti jonkun enkelin tuomaan kengät Иногда meille. Бог как ангелов присылал нам, приносили какую-то обувь. Muistan erikoisesti erään И syksyn. помню однажды одну осень. Olin ehkä 6-7 vuoden Мне было, ikäinen. может быть, 6 или 7 лет. Meidän kaikki asuntomme huoneet И olivat puilla lämmitettäviä. наши комнаты в доме отапливались печками, Ja дровами. äitini sanoi, И мама сказала, että meillä ei ole puita ja talvi у on нас tulossa. нет дров для того, чтобы топиться на зиму. Eikä minulla ole rahaa И ostaa денег puita. нету, чтобы купить дрова. Mutta hänellä oli yksi keino. Но у нее была одна Hän возможность. kokosi jälleen meidän lapset Она siihen sängyn äärelle. пригласила нас, детей, к кровати. Jälleen me avasimme И мы raamatun. открыли Библию Hän on orpojen isä. и сказали, он Hän on leskien отец turva. сирот и Tämä jae, jonka Защитник opin вдов. ennen kuin menin kouluun. И этот стих я выучил прежде, нежели пошел в Tämän школу, jakeen opin ennen kuin opin lukemaan. прежде, нежели научился Ja читать, niin me rukoilimme. и мы молились. Taivaallinen isä, Небесный Отец, sinä näet, että on kylmä Ты talvi видишь, tulossa. что наступает холодная зима. Eikä meillä ole puita. У нас дров нету. Anna sinä meille puita. Дай нам дрова, Господи. No me lapset lähdimme siitä И мы, pois. дети, после этой молитвы беззаботно уходили. Emme me osanneet huolta И kantaa. даже не было никакой мысли о заботе. Mutta voin ymmärtää, Но могу понимать, minkälainen huoli oli nyt jo noin какая 30-vuotiaalla печаль venäläisellä была tytöllä у этой 30-летней молодой kolmen женщины pienen lapsen с kanssa. 3 малыми детьми.
2 päivää tästä И rukouksesta. через 2 дня после этой молитвы Pihamme ajaa traktori täydessä во двор puukuormassa. заезжает полный кузова дров трактор. Kuljettaja tulee И kysymään, тракторист приходит. asuuko täällä tämän niminen Живет ihminen? ли с таким именем здесь Ja kyllä человек? asuu. Да, живет. No täällä on teille puita. Я вам дров привез. No en minä ole tilannut Я puita. не заказывала No дрова. tänne ne on käsketty Но мне tuomaan. дали команду сюда завести. No paljonko ne maksavat? А сколько они стоят? Vaikka hän tiesi, ettei hänellä ole Хотя rahaa. мама знала, что у нее нет денег оплатить дрова. Kuljettaja vastaa näin. Тракторист ответил, Ne on jo maksettu. они оплачены. Vielä tänäkään И päivänä до сего дня minä en tiedä, я kuka ne не maksoi. знаю, кто оплатил их. Mutta sen olen oppinut, Но научился тому, että tämän kirjan что Jumalalla, Бог этой книги, hänellä on у puita, него есть дрова, hänellä on traktoreita, трактора, hänellä on у ajomiehiä, него есть трактористы, hänellä on ihmisiä, joilla on kuuleva люди, у korva. которых есть слышащее ухо. Hänellä on ihmisiä, jotka У него haluavat есть tehdä hänen люди, tahtonsa. которые желают делать по его воле. Siksi minä rakastan tätä И поэтому kirjaa. я люблю эту книгу. Olen kymmeniä vuosia saarnannut Многие tästä. десятки лет я уже Olen проповедую ее. kymmeniä vuosia opettanut tästä. Десятки лет я уже учил Ja olen людей этой opettanut книге. tämän myöskin lapsilleni. И учил своих детей. Ihana Jumalan sana. Чудное Божье Слово. Lapsuudessani meidän kodissamme kokoontui venäjän В kielinen детстве у нас rukouspiiri. собирались русские для молитвы. Tunnette sellaisen laulajan kuin Viktor Может быть, Klimenko? слышали певца Виктор Клименко? Hänen vanhempansa olivat meidän Его kodissamme hyvin родители usein. были гостями в нашем Ja доме. joitakin muita venäjän И kielisiä. некоторые другие русскоязычные. Siellä laulettiin venäjäksi Там пели по-русски, ja siellä rukoiltiin молились venäjäksi. по-русски. Ja minusta venäjän kieli, И, по-моему, русский se on язык maailman kaunein kieli один из laulaa. красивейших песенных языков Se on мира. maailman kaunein kieli rukoilla. И один из красивейших молитвенных языков мира. Koko lapsuuteni oli tätä venäjän И kielen все детство kuuntelemista. я слушал этот русский язык. Kyllä äitini yritti minullekin И мама opettaa sitä, пыталась меня учить этому mutta minulla on языку. hyvin tyhmä pää. Но у меня была такая как-то бесплодная En minä голова. koskaan sitä oppinut. И я не научился этому No kyllä языку. jotakin. Некоторых слов научился. Kun lapsena tapeltiin И pihalla когда дети дрались со мной на ja улице, tulin itkien и sisälle я с плачем приходил ja домой, sanoin äidille, että и pojat маме говорил, что kiusasivat, ребята били меня. niin hän sanoi, että laita kädet Она näin сказала, сделай руки вот ja так. sano pojille, И скажи ребятам. hotsit på mortu. Sen minä muistan. Это я помню. Lapsuuteni sain kuunnella venäjän kieltä. И с детства я слушал русский язык. Hyvin usein meidän kodissamme rukoiltiin Очень Neuvostoliiton uskovaisten часто в puolesta. нашем доме молились за верующих Советского Союза. Aivan kyyneliin asti nämä Со ihmiset слезами rukoilivat вот Venäjän эти ja русские Neuvostoliiton мигранты uskovien молились puolesta. за верующих в Советском Союзе. Sillä he olivat kuulleet, Они слышали, että Neuvostoliitossa seurakunnat on что lyöty hajalle, церкви в Советском Союзе гонятся, pastorit on viety vankilaan, пасторы сажают в тюрьмы, raamatut ja hengelliset kirjat on Библии otettu pois. изымаются от них. Ja niin nämä muutama ihmistä ne И rukoilivat вот эти Neuvostoliiton несколько puolesta. человек молились за Советский No Союз. kun minä kuuntelin pienenä И poikana когда я, tätä будучи kaikkea, малышом, слушал все это, niin silloin minä päätin, я тогда принял että решение, kun minä kasvan kerran isoksi, когда я вырасту, niin minä haluan viedä я raamattuja однажды хочу вести Neuvostoliittoon. Библию в Союз. Luulen, että tämän ajatuksen Помню, vaikutti что Jumala, эту мысль положил мне Бог. sillä en koskaan ole päässyt siitä irti. И я никогда не мог, отделиться от этой мысли. Kun sitten olin 15 И vuotta, когда мне было 15, niin erään ystäväni kanssa с одним из друзей me hankimme tällaisia мы Tyrox-laatikoita. сделали ящики из пенопласта, Laitoimme ne täyteen raamattuja наполнили их ja Библиями liimasimme kiinni. и заклеили их. Sitten ajoimme moottorin И veneellä потом Suomen на lahdelle. моторной лодке уезжали в Финский залив. Ja kun tuuli puhalsi И pohjoisesta когда etelään, ветер дул с севера на юг, niin me laskimme nämä мы Tyrox-laatikot ложили эти aalloille пенопластовые ящики ja siunasimme и ne. благословляли их. Ja sillä ajatuksella, И с той мыслью, että Viron kalastajat löytäisivät чтобы ne. какой-либо из эстонских рыбаков нашел их. Olihan se pienten poikien Это seikkailua было как бы наших молодых ребят, как бы такие вот suuren мысли. Neuvostoliiton edessä. И мы предстали пред Великим Советским Союзом. Aalloille muutamia И на raamattulaatikoita. волны положили несколько коробок с Mutta Библией. tiedätkö ystäväni, Но знаешь ли, друг, 15 vuotta sitten 15 лет назад saarnasin Ukrainassa,
pastorikonferenssissa. в Украине, в Киеве на пасторской конференции. Piispa oli siellä mukana siinä И я kokouksessa. думаю, что этот брат-епископ был тогда в том Ja собрании. kerroin tämän. И говорил об этом. Niin sen kokouksen jälkeen И после собрания tulee hyvin vanha mies. пришел один старый Ja брат. hänellä oli hyvin kulunut У него raamattu была kädessä. очень потрепанная Библия. Ja hän sanoi näin. И он сказал, Tämän raamatun вот эту Библию virolaiset kalastajat эстонские рыбаки ovat poimineet Suomenlahdella поймали в kelluneesta paketista. Финляндском заливе в коробке пенопластовой. Minä haluan uskoa, И я хочу верить, että se oli juuri minun что это была raamattuni, именно моя Библия, jonka hän löysi. которую он нашел. Se on ravinnut häntä Она напитала ja его ehkä monia muita. и многих других. Kun sitten rajat alkoivat vähän И avautua, когда границы стали открываться, niin me teimme sellaisia suunnitelmia, мы сделали että me планы, viemme raamattuja что мы neuvostoliittoon. будем вести в союз Библии. Monet uskovat sanoivat meille näin. Многие верующие говорили нам так, Se on mahdotonta. это невозможно, Ei sinne voi viedä. нельзя туда вести, Ne otetaan kaikki pois. их изымут у вас. Mutta tiedätkö, sisareni ja veljeni, No missä знаешь ovat ли- suurimmat esteet? Но ты знаешь ли, сестра и брат, где самое большое препятствие? Ne esteet eivät ole viisumiesteet. Это не визовая Ne eivät преграда, ole не tulliesteet. таможенная преграда, Vaan suurimmat esteet on ihmisen omassa это mielessä. в своей собственной голове преграда. Kun ihminen sanoo Когда itsellensä, человек скажет сам se on себе, mahdotonta. это невозможно, Hän ei toimi. он не действует. Mutta mitä sanoo tämä pyhä Но kirja? что говорит эта святая книга? Kaikki on mahdollista. Все возможно. Niille, jotka uskovat. Верующему. Kaikki on Все mahdollista. возможно. Ne rajat ovat vain meidän mielessämme. Границы только в наших мыслях. Niin kuin veli kertoi täällä, И как брат говорил здесь, jotkut veljet menivät itärajalle. некоторые братья ходили туда на восточную Lähettivät границу sellaisia suuria и ilmapalloja. делали большие воздушные Ja шары. kun tuuli puhalsi И itäänpäin, когда на восток дул ветер, niin nämä ilmapallot veivät эти raamattuja шары Neuvostoliittoon. несли Библии в союз. Kun sitten turisteina aloimme И päästä когда rajan yli, мы стали, как туристы приезжать в союз, niin me otimme kahvipaketteja, мы брали кофейные пакеты, kahvit pois высыпали ja кофе raamattuja и niihin накладывали paketteihin. Библии Ja туда. liimasimme kannet Опять kiinni. заклеивали, как положено. Karamellirasiat Потом брали Карамели от поиск. карамели коробки, И лайтоме карамели рaamattuja высыпали sisälle. туда Библии, ja muovit и päälle. потом по-заводски Erilaisia paketteja. упаковывали, и всякие разные пакеты. Sisaret neuloivat alushameisiinsa taskuja. Наши сестры шили такие широкие большие Ja he подъюбники, laittoivat niihin taskuihin и в raamattuja. подъюбниках сделали множество карманов, и Me туда veljet ложили ostimme Библии. itsellemme pitkävartiset Мы, братья, покупали saappaat. большие сапоги с высокими и широкими Ja laitoimme голенищами, saappaanvarret и туда täyteen в голенище raamattuja. накладывали Библии. Ostimme hatut itsellemme Покупали шляпы большие, ja pään päälle и на raamattu голову ложили под ja шляпу hattu Библию. päälle. Ehkä kaikkein hauskin И мне очень интересно было, oli erään sisaren kohdalla. однажды я был за Hänellä oli сестрой, oikein paksu tukka у нее была очень такая толстая ja hän коса teki sellaisen большая, nutturan. и она из этой косы Ja сделала hän себе kääri корону. raamatun sinne И, nutturan и sisälle. потом вот в эту косу спрятала под корону Библию. Kun seisoin tullissa hänen И когда takanaan, я стоял на таможне за niin ней, sieltä pilkisti я raamatun увидел, kulma. что из-под волос торчит уголок Библии. Kaikki on mahdollista sille, Все joka uskoo. возможно тому, кто верует. Ihmismieli sanoo, että tämä ei ole Человеческие Библии mahdollista. говорят, это невозможно. Kuule, Jumalalle on kaikki Но Богу mahdollista. возможно все. Rakkaus keksii keinot. Любовь изобретательна. No joskus me jäimme kiinni. Иногда нас арестовывали. Minua kuulusteltiin kerran 11 tuntia. Однажды меня допрашивали 11 часов. Minua nimitettiin И rikolliseksi. меня обозвали преступником. Raamatut laitettiin syliini. Заставили взять вот так в руки Ja otettiin охапку Библии. valokuvia. Снимали меня, фотографировали. Niitä laitettiin Venäjän И потом lehtiin. отправляли в Россию Ja Suomen и в lehtiin. финские газеты. Taas on suuria И сказали, rikollisia что вот saatu этот kiinni. огромнейший преступник опять He vievät арестован. raamattuja Они Neuvostoliittoon. возят Библии в Союз. Mutta me emme voineet olla Но мы tekemättä. не могли не делать этого. Miksi? Почему? Kun me tapasimme sisaria ja veljiä, Когда мы встречались с братьями и kun me annoimme сестрами, heille raamatun, и когда давали им Библию, he ottivat tämän raamatun vastaan kyyneleet silmissä. они принимали эту Библию со слезами на глазах. Usein he polvistuivat Иногда, maahan, часто они преклонялись на колени, painoivat raamatun rintaansa прикладывали к vasten, сердцу Библию, suutelivat sitä. целовали ее. Ja näimme, kuinka he rakastivat И таким Jumalan sanaa. образом мы видели, как они любят Niin Божье me Слово. emme voineet И olla поэтому не tuomatta. могли мы не вести Библии. Keski-Suomessa eräällä pienellä paikkakunnalla oli mies.
В центральной Финляндии, в маленькой деревне был один человек. Hän oli tällainen hengityshalvauspotilas. Он был такой больной легкими, и вместо него дышала машинка. Erään kerran hän profetoi И meille, однажды он пророчествовал. että te tulette näkemään ajan, Вы увидите то время, jolloin rekka-autoilla viedään когда raamattuja траками Neuvostoliittoon. повезут Библии в Советский Союз. Sitten hän sanoo, minä en sitä näe, Он сказал, что я этого не увижу, mutta te näette но вы sen. увидите. Meni muutama vuosi eteenpäin, Несколько лет прошло, tämä veli kuoli. этот брат умер. Ja sitten muistin, kun olin erään huolintaliikkeen И pihalla. потом, когда я был в одном гараже во дворе, Me olimme vuokranneet мы rekka-auton, арендовали трак, täyttäneet sen raamatuilla, наполнили его Библиями ja osoite oli Moskova. и направили в Москву. Emme olleet varmoja siitä, И мы pääseekö se perille. были не уверены, достигнет ли адресата машина. Mutta siunaten me Но lähetimme. мы с благословением ее направили. Teimme työtä Martin kanssa tässä И мы organisaatiossa. трудимся вместе с братом Марти в этой Ja организации. iloksemme И к нашей se радости rekka-auto pääsi perille. трак пришел в Москву. Silloin Suomessa alkoi ennen näkemätön И raamattujen после lähetys. этого стало невидимое до этого посланничество духовной литературы в Niitä Советский lähetettiin Союз. postin kautta yksittäin, Их посылали через почту одиночками, pieninä в paketteina, маленьких пакетах, 25 kilon säkkeinä. в мешках по 25 килограмм. Minä en ole koskaan Suomen historian aikana nähnyt mitään vastaavaa. Я во время финской истории я никогда не видел такого подобного. Saimme lähettää miljoonia Мы raamattuja миллионы Библий Neuvostoliittoon. направили вам. Kaikkialle. Повсюду. Tekisipä nyt mieleni kysyä. И хотелось бы спросить мне, Onko täällä joku sellainen, joka olet saanut есть ли raamatun здесь есть Suomesta? хоть один человек, который получил Библию из Финляндии? Jos on, niin nosta käteesi Если есть, merkiksi. то поднимите руки. Oi, teitä on monta Ой, täällä. сколько вас много. Jeesus teitä siunatkoon. Иисус да благословит вас. Minä en ole tullut sanomaan teille, Но теперь я пришел не для того, чтобы сказать вам, että nyt on teidän aika maksaa а ne. теперь оплатите мне эти деньги за Библии. Se on meidän lahjamme teille. Это наш подарок вам. Mistä me saimme rahat näiden Но raamattujen откуда мы hankkimiseen? брали деньги на эти Библии? Ei meillä ole У miljonäärejä. нас нет миллионеров. Yksikään kirjapaino ei antanut meille ilmaiseksi niitä. Никакая типография не подарила нам тираж. Meidän oli maksettava joka ainoa raamattu. За каждую Библию мы должны были оплатить. Mistä me saimme rahat siihen? Но откуда мы брали деньги? Me kerroimme Мы seurakunnalle. сказали вот так в церкви. Me kerroimme Мы seurakunnalle говорили, teistä. но о вас говорили в церквях. Mutta silloin kun me kerroimme И seurakunnalle, когда мы говорили об этом в церкви, luulen, että me emme sitä kertoneet, но vaan sen kertoi Jumala. и я думаю, что не мы говорили это, но через нас говорил для Ja них Бог. seurakunnassa oli ihmisiä, И там в церкви были люди, jotka kuulivat tämän Jumalan которые puheen. слышали голос Божий. Niin tulee И eläkeläisiä, приходили пенсионеры, tavallisia yksinkertaisia обыкновенные, ihmisiä, одиночные, простые työläisiä, люди, рабочие, yrittäjiä. He предприниматели. sanoivat, voidaanko И ostaa сказали, tällä rahalla? вот эти деньги я хочу Voitteko ostaa пожертвовать. tällä rahalla? Вот на эти деньги Ja näin купите. tällaisista pienistä И таким puroista образом из этого маленького ручейка tuli valtava рос virta. большой поток. Niin, että me emme ole koskaan enää nähneet sellaista. И мы после этого никогда подобного не видели. Ja se on meidän lahjamme И teille. это наш подарок для Ja вас. kiittäkää siitä И Herraa. благодарите за это Господа. Mutta minä rukoilen, Но я молюсь, että sinulla olisi kuulevat чтобы korvat. у тебя было слышащее Mitä Jumala ухо, tahtoo sinulle что puhua Бог nyt. желает сказать тебе Sillä сейчас. sisaret ja veljet, Сестры, братья, kaikilla Kristuksen seurakunnilla ei ole не näin у hyvin kuin meillä. каждого члена церкви на земле есть Библия. Sinä voit ostaa uuden raamatun itsellesi. Ты можешь купить новую Библию себе, когда хочешь. Ostaa sen nahkakansissa. Можешь в кожаной обложке. Ostaa sen kultareunaisena. Можешь с позолоченными краями. Mutta kaikilla ei ole Но näin. не у всех так. Ja tänään haluan puhua И sinulle сегодня я Kiinan хочу veljen ja сказать sisarien о наших puolesta. братьях и сестрах в Китае. Kiina elää historiansa voimakkaimman Сейчас kristillisen herätyksen Китай aikaa. живет в самое сильное в истории пробуждения время. Seurakuntaliikkeen johtajilta olemme saaneet kuulla, И мы от руководителей церквей слышали, että joka ainoa päivä noin что в 30 000 ihmistä каждый tulee день uskoon. примерно 30 тысяч человек
каяться, Ja kun kysymme heiltä, и когда спрашиваем у них, miten me voisimme teitä auttaa, как мы можем вам помочь, heillä on yksi они, pyyntö. одна просьба. Antakaa meille raamattuja. Дайте нам Библию. Antakaa meille raamatun opetuskirjoja. Дайте нам учебные пособия по Библии. Meillä ei ole У raamattuja. нас нет Библии. On seurakuntia, joissa on vain yksi raamattu. Есть некоторые церкви, у которых только одна Библия. Ja niin me haluamme tehdä. И мы хотим делать так. Me haluamme antaa heille И raamatun. мы хотим дать их Библию. Yksi tällainen kiinankielinen И raamattu вот maksaa такая $2. Библия на китайском языке стоит $2. Tämä ei ole nahkakantinen, Это не кожаная обложка eikä здесь. tämä ole kultareunainen. Здесь нет позолоченных краев. Olen kuullut koskettavia kertomuksia И Kiinan я слышал lähetyssaarnaajilta. от миссионеров в Китае, слышал очень трогательную Kun информацию. seurakunta saa tällaisen Когда kirjan, церковь получает такую книгу, se purkaa nämä 66 и в kirjaa, этой erottaa книге ne toisistaan. 66 книг, они разрывают эту Библию на части. Ja he jakavat ne 66 И kirjaa 66 seurakuntalaisille. членам церкви дают читать, Niin, että yhtä raamattua чтобы lukee одну 66 Библию могли ihmistä. одновременно читать 66 человек. Ja se on koskettavaa. Это трогательно. Ja iloitsen siitä, että Ja slaavilaiset радуюсь о том, seurakunnat täällä что славянские церкви, Länsi-Amerikassa но в Америке ovat avanneet sydämensä meille. открыли сердца для этого. Ja noin ehkä 80 000 raamattua on jo voitu teidän lahjoillanne И мы toimittaa уже Kiinaan. через вас более чем 80 тысяч Библий направили в Китай. Tämä on meillä 4. matka Martin Это с kanssa. Марти мы уже 4-й раз здесь, Me alamme в olla Америке. jo vanhoja miehiä. Мы уже пожилые люди. Meillä ei ole enää paljon tavoitteita ja päämääriä tässä У elämässä. нас для этой жизни нет больше такой по земным Me условиям emme enää главной kerää цели. itsellemme omaisuutta. Мы не собираем себе собственность, Emme uusia autoja, нет у нас новых машин, mutta me haluamme nämä viimeiset vuodet но мы хотим последние годы antaa жизни Kiinan kansan отдать hyväksi. для того, чтобы китайский народ Saarnata мог ja puhua трудиться, heidän проповедовать puolestaan. Евангелие, проповедовать от He их eivät лица, pääse tulemaan. потому что они не могут везде быть. Siksi me olemme Kiinan veljien ääni И поэтому мы голос братьев из Китая. ja pyydämme, И просим, lähetä leipäsi vetten пошли yli. хлеб по водам. Tänään on se aika. Это время. Ja tiedätkö, И знаешь ли, samanlaisia ihmeitä такие же чудеса olemme saaneet kokea tässä Kiinan raamatutyössä. мы испытали в китайском труде. Kävin kerran itse Kiinassa raamattuja Я salakuljettamassa. однажды подпольно вез Библию в Китай. Meitä oli 6 hengen ryhmä. Из верующих нас было только 6 Ja человек. me olimme päättäneet, että me viemme И мы raamattuja. приняли решение, что мы понесем туда Библии. Mutta sitten tässä ryhmässä nämä 5 muuta alkoivat pelätä. И потом 5, сказали, что мы боимся. Ja he sanoivat, että me emme uskalla И ottaa сказали, что мы raamattuja. не можем взять, боимся взять. Tiedämme, että Kiinan tulli voi olla Знаем, hyvin что väkivaltainen. очень, такая, злобная, говорится, может быть, таможня китайская. Niin sanoin näille ryhmäläisille, И я сказал своим, no viekää te minun vaatteet. несите мои чемоданы с одеждой, Minä otan 2 painavaa а я возьму 2 raamatulaukkua. тяжелых чемодана с Библиями. Sellaista suurta matkalaukkua. 2 больших Ja ne чемодана. laitetaan täyteen И raamattuja. они были полны Ja minä Библии. vien ne. И я понесу. Kun sitten tulen Kiinan tulliin, Когда пришел на китайскую niin таможню, voitte olla varmoja siitä, että minä вы, может быть, pelästyin. уверены в том, что я испугался. Jos Neuvostoliiton tulli oli tarkka, Когда советская таможня была очень такая niin se ei тщательная, ollut mitään Kiinan tulliin но verrattuna. она даже не была подобна тщательности китайской Katselin, kun таможни. tullimiehet avasivat И matkalaukut, когда таможники открывали чемоданы, ottivat сумки, sieltä vaatteet, оттуда доставали одежду, tarkastivat taskut, исследовали все карманы, käänsivät jopa потом saumat перетировали все швы через пальцы, ja näin vaate vaatteelta. и так одежду за одеждой. Minä pelästyin, И я että испугался. nyt jään kiinni. Сейчас арестован буду. Sitten oli vaimoni vuoro mennä Потом tulliin. пришла очередь моей жены, Hänen laukkunsa avataan. открыли ее чемодан, Vaate kerrallaan nostetaan sieltä по ylös. очереди каждую из Таскут одежек достали, tutkitaan. все исследовали. Sitten tullimies kysyy häneltä, Таможник спрашивает у него, onko teillä rahaa? а где деньги твои? No rahat on miehellä. Он говорит, у мужа No моего. missä mies on? А где муж? No hän on seuraavana Он говорит, jonossa. вот следующий в Hakekaa очереди. hänet tänne. Зови сюда. Ja niin hän tulee ja sanoo, että tule, Она подошла, Вот говорит, они иди painavat сюда. raamatulaukut. Я взял 2 тяжелых ja чемодана, nostan ne siihen pöydälle поднял и tullimiehen поставил их eteen. на стол перед Otan таможником. rahapussin Достал кошелек, ja näytän hänelle rahat. показал ему деньги Ja и tullilomakkeen. таможенную декларацию. Hän katsoo minua. Он смотрит на меня, Sitten hän lyö leimat поставил tullilomakkeeseen. печать
Ja sanoi, olkaa hyvä ja menkää. Пожалуйста, проходите. Minä katson Я tullimiestä, смотрю на таможника, sitten katson raamattulaukkuja, на чемоданы с sitten Библиями, katson uudestaan опять на tullimiestä. таможника. Hän sanoi, olkaa hyvä ja Таможник говорит, menkää. пожалуйста, проходите. Niin mä otan ne Я тогда painavat взял эти raamattulaukut два тяжелых ja vien ne läpi ящика tullin. и прошел через таможню. Siitä ehkä noin 100 ihmisen ryhmästä. Общая группа у нас была примерно 100 человек. Nämä 2 laukkua, Только 2 чемодана. ne olivat ainoat, Они joita ei avattu. единственные были, которых не открыли. Kuka tämän voi Кто vaikuttaa? мог это сделать? Vain Jumala. Только Бог. Hän, joka muuttaa kuningasten Тот, ajatukset. который меняет сердечное Hän помышление voi царей. vaikuttaa myöskin Он tullimiehiin. может поменять мысли таможника. Ja sen tähden iloitsen И siitä, поэтому я радуюсь от того, että saamme olla tässä что mukana. мы можем быть вместе с вами. Sitten on toinen asia, jonka И haluan ottaa второе дело esille. хочу сказать. Pohjois-Koreassa on uskovaisia. Есть верующие в Северной Корее. Pohjois-Koreaan et voi viedä tällaisia Такие raamattuja. книги нельзя вести в Северную Корею. Ja huomaan, että jälleen rajat ovat minun И päässäni. вы знаете, я порой думаю, что у нас граница в нашем мозге. Pohjois-Koreaan ei voi viedä raamattuja. Невозможно туда вести Библии. Mutta Raamattu sanoo, Но Библия говорит, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. все возможно верующему. Ja niin me vain keksimme keinon. И мы изобрели нечто. Ja se keino on tässä. И вот оно здесь, это изобретение. Pieni MP3-soitin. Маленький MP3-проигрыватель. Olemme ladanneet tänne koreankielisiä raamattuja. Мы закачали сюда Библии на корейском языке. Opetuskirjan. Учебные Hengellisiä пособия, lauluja. духовные песни. Yhden tällaisen MP3-soittimen hinta on $5. $5 стоит один MP3-проигрыватель. Me länsimaiset emme pääse Koreaan. И мы, западные люди, не можем попасть в Корею. Mutta Kiinan veljet Но pääsevät. китайские братья попадают. Ja Kiinan veljet ovat vieneet jo И näitä братья- 15 000 kappaletta Да, и мы Pohjois-Koreaan. проплатили, и китайские братья завезли туда 15 тысяч таких Библий. Ja heidän todistuksensa mukaan И через свидетельство наших братьев Pohjois-Koreassa on jo ihmisiä в tullut Северной uskoon. Корее уверовали люди. Kaikki on mahdollista Все возможно sille, joka uskoo. тому, кто верит. Ei ole sellaisia rajoja. Нет таких границ. Ja sen tähden sisaret ja И veljet. поэтому, братья и сестры, Olemme halunneet tulla tämän sanoman kanssa teidän мы luoksenne. пожелали прийти с этим словом к вам. Minä en pyydä teiltä Я mitään. не прошу от вас ничего. Mutta äitini, joka opetti minua Но sängyn мама, ääressä которая учила меня на коленях около кровати, rukoilemaan häntä, молиться тому, joka sanoo, minä olen orpojen isä который ja сказал, leskien я turva. отец сирот и судья вдов. Minä pyydän Jumalalta, Я прошу о Бога. Jumala anna Kiinan uskovaisille raamattuja. Боже, дай китайским братьям и сестрам Anna Библии. Pohjois-Korean uskovaisille Дай для raamattuja. Северной Кореи Библии. Ja minä tiedän, И я знаю, että on niitä что есть uskovia, те верующие, jotka kuulevat, которые kun Jumala слышат, sanoo. как Бог говорит. Se on sinun kädessäsi. Это все в твоей руке. Se on sinun kädessäsi. В твоей руке. Jeesus sinua siunatkoon. Иисус да благословит Amen. тебя. Аминь. Amen.